Listen. Nahandi rero ayo makuru wagenda uyasanga usibye hano kuri Teamwork Desas Ruvangavange. Ruvangavange kabisa kubyina amakuru atandukanye nandi uraza kubisanga. Njye nitwa Phoenix Boy. Ubu ngubu kuri kano kanya hari uwitwa Danny Dora. Uyu nguyu kabisa jeune kabisa ukiri mutoya kandi waruzamutse neza cyane. Biravuga yuko ubu ngubu ari inyuma y'amafera beto kabisa. Yeah. This DJ is on fire. Uyu nguyu rero arakekwaho kuva mu ishuri ari naho byiteye ndetse ikirenzeho yarivuyemo ngo ari kwigana n'abana arota ntabwo ashaka kwigana n'inzingo. Ukibaza icyatumye asazira mu mashuri, ukibaza niba ari kado y'Imana numbaze. Ubu rero akaba yamaze kuvuga yuko yavuye mu ishuri. Nyuma yo kuva mu ishuri muri Oxford itangira kumwigisha imugira inama, iramubwira ati wowe subira mu ishuri umwana aranga ibibamba. Yes, yaranze abibamba rero ndetse n'ikirenzeho ashaka kuvuga yuko we agomba kuba umuhanzi byanga byakunda. Aya ngaya hangangiye kubanza mwumvisha akantu gatoya nagaruka mu kanya. Aka kantu uyu nguyu ni umuyobozi cyangwa se n'umwe mu bagize muri Oxford. Umva ibyo yitangarije. Yewe yavuye mu ishuri urajya ari mu ishuri. Urumva ko bari byiza gutangaza inkuru wayivuze. None se reka mubaze ikibazo kimwe. Nta kontara mujya mugirana n'ababyeyi wenda ngo mubashe gufata nk'uwo mwana ko wenda batari yakagezamo imyaka muganire muri byatumye ava mu ishuri. Urumva ikintu cyabaye umwana urumva. Umwana kuva mu ishuri k'umuntu ngo yigana n'abana garuka. Nicyo ngiye yavuga. Ndetse kubariza ashaje ni ikibazo cyane. Nyuma y'uko asohoye indirimbo nziza cyane, indirimbo twatangiye twumva kabisa ni ya Danny Dora. Uyu nguyu rero bikaba biza gukekwa yuko yavuye mu ishuri kubera iyo mpamvu navuze haruguru. Muri Oxford ikamugira inama, nyuma yo kumugira inama akabibona nabi, we akavuga yuko ashaka kuba umuhanzi byanga byakunda, kandi kugira ngo agere kuri iyo ntego umuntu kubanza akareka ishuri. Yes, mwumvire namwe mu kubanza akareka ishuri kabisa. Ubu ngubu kuri ino sare rubuno tuvugana bikaba bivuga yuko ari mu maboko y'inzego z'umutekano, nyuma yuko yivumbuye atera muri Oxford ababwira ati yewe ni mu TikTok yanjye ntabwo munyigisha icyo gukora. Abangaba bamutwaye TikTok yari imaze kugira sabu cyangwa se nanjye sabu sorry gatoya abayikurikira ageze ku 5,000. Yes, rero abangaba bakaza bakuvuga yuko TikTok yo ari yabo nkuko bari bayifungura mu members wabo. Uyu nguyu rero niyabyumvishe neza Danny Dora, niyabyumvishe neza arangije ajya kubarega. Agezeyo batumiye muri Oxford, umuyobozi wa muri Oxford maze aritaba ku rwego rwa RIB asobanura yuko impamvu byose intandaro byose ari uko Danny Dora ashaka kuva mu ishuri. Nuko basanga Danny Dora ni uri mu bibazo, babagize gutya abafera beta baramubonye kabisa. Birakekwa yuko naramuka asohotse akaba yagira igitekerezo cyo gusubira mu ishuri muri Oxford ishobora kongera kumwakira cyangwa ikanamureka, kuko n'umwe mu bantu bari muri Oxford abayigize bari bamaze gukundwa cyane, bazwi n'abantu benshi. Uyu mwana rero ubaga n'abantu benshi ku isura, ubona ko ari umwana mu buzima kabisa, kandi n'imibyinire ye kabisa ni irahambaye cyane. This update ndetse n'izindi zose bigiye bitandukanye uyu munsi ya Hurya Show. Uyu munsi n'ahandi wasanga amakuru atandukanye sibyo kuri Teamwork Desas. Ndagushishikariza gukora subscribe, share, comment ndetse na like. Duhure muri comment kabisa.